Pravoslavlje nije navika ni tradicija koju nosimo samo praznikom. Pravoslavlje je izvor iz kog čovjek pije da bi ostao živ, iznutra. Kada čovjek uđe u hram, ne ulazi u zgradu, ulazi u tišinu koja leči, u molitvu koja ne viče, ali menja, u prostor gdje vreme usporava, da bi duša mogla da stigne telo. Manastiri nisu beg od sveta, oni su podsjećanje kako se u svetu živi, sa manje buke, sa više smirenja, sa više Boga. Dok smo putovali, shvatili smo jedno, svaki put ka manastiru je u stvari put ka sebi. Zidovi su stari, ali molitve su žive, svako zvono ne poziva u prošlost, nego u sadašnji trenutak. Da staneš, da udahneš, da se setiš ko si. U takvim mestima čovjek nauči da vera nije u tome šta imaš, nego kome pripadaš. Manastir Svete Petke Izvorske nije samo mesto molitve, ona je škola ljubavi. Tu žive oni koji svet često ne razume, ali koje Bog razume savršeno. Deca čistog srca, koje ne traže mnogo, samo da budu prihvaćeni. Paketići koje smo doneli nisu bili suština dana, oni su bili posljedica. Posljedica molitve, posljedica vere, koja se pretvara u delo. Jer pravoslavlje ne završava na reči, Gospode, nego počinje u trenutku kada vidiš drugog kao brata. U tim malim darovima bilo je više smisla nego u velikim govorima. Jer kada daš sa ljubavlju, Bog umnoži i ono što je malo. Tu gde tišina govori više od reči, a molitva se ne čuje, ali se osjeti. Posle toga put nas je odveo dalje, u manastir Lešije. Tih, skroman, ali dubok. Kao da nam je rekao, ono što si osjetio ponesi dalje. Jer vera nije trenutak, ona je hod iz manastira u manastir, iz molitve u delo, iz srce u srce. Neka ovaj video bude samo podsjetnik, da se život ne meri bukom, nego mirom. Da pravoslavlje nije prošlost, nego živa vera koja i danas diše, voli i daruje. Iako smo bar na trenutak osjetili taj mir, onda je ovaj put imao smisla.